Osondo egun ondanoi, eskarrik asko, bertaratu zeaten hoi, eta eskarrik asko baita ere pantaiaz bestek alde streaming bitartez jarraitzen dezuen. Bueno, nerekin batea, Jokin Perona, Ogasuneko zuzendarile, eta agerraldi honen helburua da 4 urte badamatzaia indarrien langileen partaidetzan inguruen eratu, osatu gendun eredue, modelue eta fiskalitaten inguruen hartu ginen neurriekin, hau da 2016tik indarrien dago, eta ja da honeko, pasada denbora bat, azkena oain 2019ko kanpaina, errenta kanpainako zifrakin, nola baiteko balantze bat eiteko eta konklusio batzuk ateatzeko. Beraz, gure helburue gaur izango litzateke langileen partaidetzan inguruen eindako estrategia horren balantze bat eitie eta emaitzak pixkat zuekin partekatzia. Dudai gabe, egoera hontan, COVID-19 egoera, COVID-19 pandemia dala eta pixkat egoera beare kondizionatuta dago, baina, gure ustez, alde batetik, gure estrategiakin aurrea jarritu behar dugu, hau da ezin ditugu gauzak eratu, batez be etorkizuneako garantzitsue dien gauzak, eta bigarrena, iruditzezako estrategia hau, lehen sentidu baldin mazauken, oain COVID-19 egoera hontan, inoiz baino zentzu gehiago hartzen dula. Beraz, foru arauen inguruen, hau da 2016en onartutako foru arauen inguruen, esan gure helburu nagusi bezala erabakitze guniek, erabakitze zentruek lurraldien txertatzie, lurraldien apuntalatzie. Ikusten nahi ginen, eta batez be arrisku bat ikusten genuen, likidezia handile zeon momentu batzutan, eta inbertitzeko gaitasun eta gogo handile zeon momentu baten, gure enpresak, askotan ondo kapitalizautekuek, tamaina honekuek, eta produktu eta zerbitzu honakin, arriskoek eukendun, kanpotik erosi eta momentu baten inkluso deslokalizatzeko. Historiak esan diguna da, epe ertain eta luzea, erabakitze zentruek galdu ditugunien, batzutan gero arazuek izan ditugula sektore batzutan. Beraz, hau etorkizuneko apustu bada. Neurriek hartu ginen, ez naiz fiskalitateko neurrita sartuko, gero nahi izango bazenuteke, detaile danak ematiek dauzkeu, baina zergatik, eta zertako langileen partaidetzan. Esan deu, erabakitze guniek izan zien lehenengo helburue, baina kontutan hartu behar gendun, eta kontutan hartu gendun, sensibilidade baten gaineen eraikitzen nahi ginela. Izane, partaidetzako sensibilidade hori Gipuzkoan, nik esan gure ADN barruen daola, ez? Lurraldien dauzkeu, bai mugimendu kooperatibistak, bai soziade laboralak, hau da, hainbat eta hainbat esperientzi eta bizipen izan deu urtetan eta urtetan partaidetzan inguruen. Beraz, nik esango nuke Gipuzku, sentidu hortan, erreferente bat izan gehala beti. Eta erabakitze gunei eustiez hitzeite ginen, hau da, epe ertain eta luzea deslokalizazioik ez izateko estrategi baten, baina dudai gabe, badaude baita ere beste hainbat eta hainbat komponente eredu hortan. Bat da, langileek beak parte eta partaide izatie erabaki estrategikoetan eta beraz proiektu enpresarial hoien etorkizunean, baita ere langile hoiek konpromezuek, ez? Hau da, bukeran epe luzeko begiradak eta epe luzeko relazioek sortzen die langile eta proiektu hoien artean, eta dudai gabe talentuei eusteko, talentu erakartzeko baita ere erraminta oso ona da. Gogoratu baita ere, genero ikuspegitik ere alegin batein gendula, ezberdin duz, gizonezko eta emakumezkoen partaidetzak, eta hor, trataera hobi ematen ginen emakumezko partaidetzai, izan ere ikusten gendulako beharra, genero ikuspegi hori indartzeko. Beraz, eta COVID-19 testu ingorontan, dudai gabe, bizi dau momentu bat, inzertidunbre handikue, ziurgabetasun handikue, zalantza handikue, eta hurrengo hilabetieke, seguruen ikala izango ditugu. Ez di hilabete errazak izango, eta gertutik jarritu beharko dugu hurrengo hilabetetako bilakaerak eta hurrengo hilabetetako berriek.
Testu inguru hontan, Aldundi bezala, garbi daukeu, eta hori aurten bat eta behin baino gehiagotan aipatu dugu, guretzako ezinbesteko edala binomio hori mantentzie. Hau da, promozio ekonomiko eta gizarte politikako binomio hori. Izan ere, bai hartu ginen neurrietan, aurrekontutan, bai gura apustuetan, garbi daukeuna da, bi ardatzoietan etengabe jarraitu behar deula, eta beste kasu batzuetan, igual, kontentzio batzuk egin ditugu neinien, bi arloietan, ekonomi eta gizarte politikan aurrea jarraitu da. Eta izane, gure Aldundien estrategien, askotan esan izan dugu, ekonomi indartsu bat ezinbesteko edala etorkizunean gure ongizate maila mantendu eta aberastu nahi badeu. Ekonomi indartsu bat, nun enpresak lurraldea sustraituta dauden, lurraldea apuntalauta dauden, eta enpresa horiek lurraldekiko konpromeso sendoa daukeen, enpresa eta proiektu kohesionatuek, era bertan, bukaeran ekonomi kohesionatu bat izateko, lehiakortasunien laguntzen deben ereduek eta beti epe luzeko, guk askotan esaten du bizio industrialeko epe luzeko begirada hortan lehiakortasunien laguntzen deben ereduek, eta baitare dudaigabe talentue, personak, baliozko personak erakartzen dituen proiektuek. Zertako hori dana, ekonomi indartsu bat izateko, eta beraz, ekonomi indartsu horrek gure ongizate mailai eusteko. Baina betire, ekonomi hori ulertuta desberdinkeri gutxieneko lurralde batea emango gaitun ekonomi bat. Izane, askotan esan duen bezala, eta hemen errepikatuko gea behar dan aipatetan, guretzako helburu estrategikoa da Gipuzkoa izatie Europako, eta nik esango nuke horrek esan nahi du baitaren munduko, desberdinkeri gutxieneko lurraldi izatie. Eta gaur egun, Finlandian pare baldima gabiltze, dudai gabe bizi ditugun egoera hauek, benetan tensionatu ingo gaitue, eta lanien jarraitu behar deu, etorkizunea behire hor jarraitzeko. Eta dudai gabe, partaidetza, auzolana, elkarlana, gure denean barruen damazkiun gauzak dira. Etorkizuna eraikiz aipatzen duen bakoitziene, elkarlana aipatu izan dugu. Izane, guretzako noa goazen garrantzitsue baldima da, baitare da oso garrantzitsue nola juten gean. Beraz, momentu oro, bai etorkizuna eraikiz, bai proiektu estrategikutan eta bai kasu hontan langileen partaidetzaz beti eredu batetaz aigea. Eta aigea elkarlanan inguruko eredu batetaz. Eta sarrera honekin bukatzeko, esango nuke gainea, egoera hontan, Europak adibidez baitare, eman dituen enfoketan oso garbi esan dula. Europak etorkizunea beide, nahi duna da Europa digitalo bat, Europa ingurune ikuspegitik berdeo bat, baina baitare Europa inklusibo bat. Eta hori da guztiz lerrokatuta bai gure estrategiakin eta bai gure egiteko moduekin. Eta dudai gabe, orain dela 4 urte martxan jarri gendun langileen partaidetzako proiektu hau, nola egiten ditugun modu bat erakusgarri da. Beraz, guztiz lerrokatuta egon da, baitare langileen partaidetza Europako berreraikipen arlo hontan bultzatzen nahi dan estrategiekin, ondoren, jokinei pasauko diotitze, pixkat zehazteko 4 urte hauetan ikusi deuna, ze emaitza jaso ditugun eta pixkat guk iten ditugun konklusioek. Jokin? Oso ondo, eskerrik asko, Javier. Egun onden oita, eskerrik asko, etortzeagatik prentsaurreko honta. Javierrek esan du bezala, emaitzak azalduko dizkizugu momentu hontan. Langile kopuru aldetik, legealdi hontan, 2016-2019 epealdi hontan, 1159 pertsonek parte hartu dute langileen partaidetzako prozesuetan. Hauetatik 879 gizonezkoak eta 280 emakumezkoak. Hau da, 4tik 1 emakumezkoak izan dira 4 urte hauetan. Langile hauek parte hartu duten enpresen kopura 232 enpresa izan dira 4 urte hauetan. Eta orotara,
1159 pertsona hauek 16,5 milioi euroko inbertsioa egin dute orotara 4 urte hauetan. Garapena ikusten baldin badezue, ikusten da urtez urte txertatzen dijoala eta gizarteratzen nahi dela benetan prozesu hauek eduki ditzazketen onurak eta zentzurtan harrera ona izaten ari dela eta gutxi gora bera inbertsio kopurua 3 aldiz bikoiztu da eta baita ere langile kopurua 4 urte hauetan. Datuen irakurketa hau zein da? Aurreneko gaia da harrera oso ona izan duela iruditzen zaigu. Baita ere Javierrek aipatu den bezala iraganetik badaolako kultura bat Gipuzkoan parte hartzearen kultura bat eta neurri honek agian egin duena da pixkat intensifikatu prozesu horiek eta benetan kasuak edukitzen nahi ganean baita ere besteek nola egiten duten eta zergatik egiten duten eredugarri izan daiteke prozesu hau mailan gainen jartzeko planteatzen nahi den pertsona batentzako. Bigarrena, orain dela 4 urte apustuetariko bat langileen partaidetza izan zen, bai sustapen ekonomikotik eta bai ogasunetik, aldundi bezala argi geneukan daukagu benetan langileen partaidetza garrantzitsua dela Javierrek aipatu dituen arrazoi horiengatik. Gaur esan dezakegu, orain dela 4 urte baino 232 enpresa gehiago dauzkagula errotuago Gipuzkoara eta hori oso garrantzitsua da, erabakitze guneak gertu dauden einen gai geralako denon artean irtenbide bat emateko gari txarrak iristen direnerako eta kontestu ekonomiko hortan gaude momentu honetan. Eta baita ere, Gipuzkoatik edo Euskaditik kanpo, bai aipatu baita ere Europako helburuen artean ondo txertatzen dela parte hartzea, inklusiboago eredu enpresarialaren inguruan baita ere langileen partaidetzak bai ahalbidetzen du gizarte kohesionatu bat izateko eta benetan arlo hori bultzatzeko. Eta azkenik lehenago aipatu dena genero ikuspegia, ez? Hor fiskalitatean bai egin dugu egiten nahi gea esfortzu ohalegin gehigarri bat emakumeen inguruan pizgarri handiagoak jarriaz, eta hor badago erronka bat benetan hori hobetzeko, izan ere datu hauek islatzen dutena da 6tik 1 emakumeak izan dire eta 6tik 3 gizonak. Beraz hor alorrotan jarraituko dugu lanean baita ere. Eta etorkizunari begira zer? Apustua zuzena izanik, jarraituko dugu aldundi bezala helburu hau baita ere aurrera bultzatzen, eta noski eraginkorrak izanik baldin badugu operazioetik gertu egin behar dugu, hor dauden erakunde eta elkarteetik gertu egin behar dugu, galdetu egin behar dugu, entzun egin behar dugu, eta benetan, guk egin dugun fiskalitatea hobetu daitekeen, bereien eskutik errazago egingo dugu, eta benetan operazioz operazio, bilerak egin, ezagutu, entzun, eta hobekuntzarik balego bere kasuan etorkizunan, baita ere mahai gainean jarri, eta zergatik ez, onartu, benetan ona dan kultura, ikusten dugun kultura hau txertatzea Gipuzkoan eta bultzatzea, baita ere, guk dagokigun zati hortan behintzat, gure alea jarri, eta denon artean, ea gai garen, mantentzeko, ez egiten dentzea, baina gutxinez, garapen hau eta kultura hau normatasun baten barrenen txertatu dadila. Beraz, hau da, ikusi duguna da, benetan harrera hona eduki dela, langileek erantzun egin dutela, enpresa jabeek erantzun egin dutela, eta zentzurtan, guk ere, gure ale hori esan duten bezala lantzen jarrituko dugu etorkizunera begira. Javier? Osondo, eskarrik asko jokin, nahi bat ez du baina ordera zein goet pixkat laurpen bat bezala. Decía que estamos hablando de una norma foral, la de participación de los trabajadores, aprobada en el 2016, por tanto tenemos ya una experiencia de prácticamente 4 años, donde hemos visto la evolución y hemos visto, como decíamos antes, cómo ha sido acogido esta medida o este modelo. El objetivo con el que partíamos era el de apuntalar las empresas al territorio, apuntalar los centros de decisión de las empresas de Guipúzcoa, porque lo que nos ha dicho la historia es que en la medida en que hemos perdido centros de decisión, en el medio o largo plazo hemos tenido problemas. No siempre, pero cuando hemos tenido problemas muchas veces
ha sido el motivo. Por tanto, siendo una estrategia que empezamos en el año 2016, desde luego en otra coyuntura muy distinta a la actual, en nuestra opinión, en esta coyuntura y para los próximos meses y años que nos quedan, es una estrategia totalmente alineada y, si cabe, coge más fuerza todavía porque refuerza la resiliencia de los proyectos empresariales. Hemos dicho muchas veces hemos puesto encima de la mesa la importancia de una economía fuerte para nuestro bienestar social, una economía fuerte con empresas vinculadas al territorio, comprometidas al territorio, apuntaladas a Guipúzcoa, proyectos empresariales con modelos cohesionados, que a su vez cohesionan la economía, modelos que aportan competitividad y en nuestra opinión, los modelos de participación de los trabajadores aportan competitividad a los proyectos con una visión a largo plazo, proyectos que a su vez atraen y fidelizan talento, por tanto, esa mirada a largo plazo con capacidad de atraer y fidelizar talento sin duda hace que los proyectos sean más fuertes, que los proyectos sean más resilientes, alineado totalmente con la estrategia de Europa, que nos habla de la necesidad de transitar hacia una economía, hacia un futuro más digital, más verde, pero también más inclusiva. Y en ese sentido, pues desde luego encaja perfectamente con nuestro objetivo estratégico de que Guipúzcoa sea el territorio con menor desigualdad de Europa, que viene a decir de menor desigualdad del mundo. Partimos de una posición muy buena, partimos de un índice Gini a la par de Finlandia, pero sin duda estos tiempos que corren y como todas las crisis nos van a tensionar, igual que al resto del mundo, y van a tensionar nuestro equilibrio y nuestra igualdad. Por tanto, es fundamental que sigamos trabajando y apostando por modelos que a su vez contribuyen a que esa desigualdad sea menor. Y decir también que hablábamos de que es una estrategia totalmente alineada con Europa, pero yo diría también que es que nuestros modelos de Guipúzcoa son a su vez una referencia internacional, son una referencia en Europa y desde luego nuestra relación y nuestro contacto con experiencias de otros países así lo constatan y desde luego tanto en lo que son los objetivos cuantitativos que hoy ponemos encima de la mesa, pero también la visión estratégica del mismo, sin duda nos hace creer que es una dirección en la que tenemos que seguir apostando y tenemos que seguir trabajando. Y es que además la participación forma parte de nuestro ADN, es decir, es una de las sensibilidades que tenemos, porque históricamente tenemos aquí proyectos de colaboración. El Auzolán ha sido parte de nuestra forma de ser y de entender muchas de las cosas, con lo cual, pues desde luego tenemos que seguir trabajando en ello. Como hemos dicho, en estos 4 años 1.159 personas han decidido participar en 232 empresas con una inversión total de 16,5 millones de euros. Por tanto, desde luego, ha sido una progresión muy interesante, es una progresión que está creciendo muchísimo en los últimos años y, en nuestra opinión, es un modelo que debemos seguir trabajando. Los resultados así nos lo confirman y nosotros seguiremos con la apuesta y seguiremos profundizando y extendiendo esta vía. Por tanto, la participación de los trabajadores seguirá teniendo su protagonismo y su importancia en la economía de futuro de Guipúzcoa. Eta besterik gabe, hemendik aurrera, edozein galdera, edo nahiko bazenuteke, zehaztasun gehiotan sartzea edozein gai hauetan, zuen esku. Yo quería saber, por favor, las características de las 232 empresas, de qué sectores son, si son pymes, un poco el perfil de estas compañías. Hay de todo. Hay cooperativas, hay SALes, hay SAs y hay SLs. Hay tipo de sociedad de todo tipo y la magnitud principalmente son pymes, pequeñas y medianas empresas, pero también hay que decir que hay alguna gran empresa también. Alguna gran empresa, pues que utiliza como mecanismo de retención del talento, tal y como decía Javier, ¿no? En la medida en que vinculas accionariamente a los trabajadores, pues están más
comprometidos con el proyecto a largo plazo, ¿vale? Entonces, principalmente pymes, pequeñas y medianas empresas, tipología de todo, variado, y tamaño, bueno, pues lo que voy a decir, pymes y alguna gran empresa. Hay industrial, hay servicios, hay de todo. Bai, egunon, esan duzu 16 milioitik gorako inbertsio egin dutela erosleek, jakineko nuke zuen aldetikan ze ahalegin eskatu den diru ahalegin, ezagit kalkulu hori atera duzuen zerga aldetikan, ez? Zerga kenkari aldetikan. Bueno, xetasunik ez dugu esan, zerga aldetikan, baina, bueno, gizonezkoetan kenkaria 15% da, inbertsioekiko 6.000 euroko tope batekin, eta emakumezkoetan 20.000 8.000 euroko tope batekin, bale? Ordan, 40.000 euro arteko inbertsioak babestuta daude, hortik gora, kenkaririk ez lukete dukiko. Badaude kasuak, kopuru handiago bat inbertitu dutenak, eta kenkaria portzentaian txikiago dena. Eta esan duzuen etorkizunen jarrituko duzuela estrategia honekin, ez dakit epe mugari baduen, ala in eternum eskainiko duzuen aukerau? Bai, gure idea izango litzateke honekin jarraitzia, ulertzen dugu estrukturala dela, hau da, gure kulturan parte bada, eta gaina iruditzezaku kultura horrekin eta elkarlan hori enpresa proiektuetan benetan indartu egiten ditula, eta beraz bide hortatik eta epe mugai gabeko bide hortatik iruditzezaku ekonomi indartsu hori gehiago izango dela kapaz, ekonomi indartsu horta mantentzeko, ez nuke esango iristeko, zen uste bagatu zela ja baitaren, gure ekonomia nahiko indartsu izan da, eta horri esker daukun ongizate maila, krisi garaietan noski, beste ekonomia danak bezala sufrio egiten dugu, baina gure ustez estrukturala da, gure gaitasun bada, eta etorkizuneko ekonomia indartsu hortan bere protagonismoa izan behar du. Ja bukatzeko, Europa aipatu duzu behin eta berriro, eta Europaren estrategiarekin lerratuta leudekela, zuekin eman dituzuen pausa hauek. Esan nahi duzu berba da, enpresa horiek edo proiektu horiek jaso lezaketela orain iritsiko den dirufuntsaren parteren bat, horrekin harremanean aipatu duzu? Gaur egun, edo sobretodo azkenengo egun hauetan edo aste hauetan, Europa izpide da Next Generation fondo horiegatik, ez? Baina enpresatako proiektu batzuk lortuko debe, fondoetatik finantziazio bat, baina jarri nahi genuen amai gehien da, batez be, finantziazio hori jaso edo jaso, Europak apustu egiten duen modelo horren parte dela. Hau da, gure ikuspegile eta Europak mai gainen jarri duen ikuspegi hori bat atozela. Eta kasu honetan, esaten duenean digitala eta berdiek, baina inklusiboa, guretzako hau dudai gabe modelo honek inklusibo ardatz hortan guztiz txertatzen du eta guztiz indartzen du gure ekonomia. WhatsAppetik bi galdera indizkigu lehena gaiekin erlazionota da bigarrena ez. Hasiko naiz gaiekin lotura daukenekin. Diario Vasco egunkaritik Mikel Medina Beitia galdatzeu si se van a retocar los incentivos fiscales o seguirán siendo los mismos. Guko haingoz intensitate igualakin jarraituko dugu. Egin deuna da krisi egoera hau kontutan hartuta, langileen partaidetzan badago berezitasun batez be bat baino gehiagotan ikusiko zenuten, igual enpresa batek arazuek dauzkenien, gero momentu baten langileek hartzen debe, berriz indar berritzeko edo beste proiektu baten bihurtzeko, eta arlo hortan indartu egin dugu. Gu azkenengo hilabetetan neurriek hartzen jungea, COVID egoera honi aurre egiteko, eta horietako bat izan zen precisamente hori. Prozesu horietan langileek erabakitzen debenien arazuek izan ditun edo arazuek dauzken enpresa bat hartzia, hor gure laguntzan intensidadie hilo egin dugu. Hau da, gure kenkariek hilo egin ditugu. Iruitzezakulako krisi garaietan olako eszenategi eta olako kasuek gehiago izaten diela, eta beharrezko dela baitare langile horiei laguntzia proiektu horiek indar berritzen eta proiektu horiekin aurrea jarraitzen.
Decía que lo que son los incentivos o la intensidad de los incentivos en lo que es la participación de los trabajadores seguirá siendo el mismo, pero lo que sí hemos hecho durante estos meses, donde hemos ido tomando medidas concretas fiscales para hacer frente al escenario del COVID, hemos reforzado una parte de participación de los trabajadores que se refiere a aquellas situaciones donde los trabajadores se quedan con proyectos empresariales que tienen problemas o que cierran o que están a punto de cerrar. En esos casos hemos incrementado la intensidad porque consideramos que las situaciones de crisis, de hecho, esto es algo que desarrollamos en una segunda versión de participación de los trabajadores en el 2019 en previsión de momentos de crisis. Y bueno, pues precisamente ahora lo que hacemos es aquello que diseñamos, reforzar, incrementar la intensidad de la deducción, porque entendemos que es necesario una ayuda a aquellos trabajadores que deciden dar el paso y tomar las riendas de ese proyecto que ha tenido problemas y que en lo demás desaparecería. Vale. Otra pregunta. Iker Baez, de la cadena SER, pregunta lo siguiente. Los alcaldes socialistas piden un acuerdo para que los ayuntamientos puedan aumentar la deuda. Piden un acuerdo similar al que se ha alcanzado en Álava y Vizcaya. ¿Cómo está esta cuestión y en qué acuerdo se trabaja? Bueno, yo creo que todos hemos leído la declaración al mismo tiempo. Desde luego yo no tengo más noticia del que ha salido en los medios. Y la verdad es que, bueno, más allá de algunas imprecisiones, pues la verdad es que, bueno, cierta sorpresa, pero bueno, no. Al final tuvimos el Consejo Territorial de Finanzas hace pocas semanas, donde ya adquirimos el compromiso precisamente de algunas cosas que se citan en esta comunicación y que ya están aprobadas. Por tanto, pues la verdad es que sorpresa en ese sentido. Y luego también hace referencia a Álava y Vizcaya, que son dos modelos que son distintos a su vez, es decir, que no van a hacer lo mismo. Por tanto, ahí también yo creo que hay alguna imprecisión. Pero bueno, obviamente analizamos, escuchamos, pero sin duda el foro para debatirlo y el foro para contrastar visiones, bueno, pues yo entiendo que tenemos una mesa para ello y que precisamente hace poco pues la tuvimos, donde yo creo que están resueltas la mayoría de las cosas que se citan ahí. Por tanto, pues no entiendo muy bien la comunicación y sin duda en las próximas mesas pues seguiremos alcanzando las mejores fórmulas para todo el mundo. Gaur, bueno, nik uste danok berri hori irakurri dugu batea, nik ez dauket beste informazioik, ez dauket beste komunikazioik zentzu hortan. Beraz, bueno, harridura pixkat, ze hor azaltzen dien gai asko ja landu ginen, landu behar dan lekuen, eta hori da Gipuzkoako Finantza Kontseiluen, beraz, egin da daude ja. Eta gero referentzi batzuk iten die Bizkaia eta Araba, nik uste ez daudenak ez dienak oso zuzenak, ze a su vez bakoitzak diferente egin behar du, bai Arabak eta bai Bizkaiak, beraz, horre, nik uste zerbait ez da hola ondo, eta en cualquier caso, urrengo mailetan hitzeiten jarrongo dugu, eta nik uste mai hori da, gauzak esateko lekue eta ez beste inor. Gero esan, en todo caso igual, gehitzeko, baita ere, curiosamente, kasu honetan alderdiatik, gauza batzu daude argitzeko, oraindik udalak zeiti eukiko deben eta zerrez, eta precisamente behaien alderdile da definitu behar ditunak, beraz, igual sentido hortan nik zuzenduko nituzke, behan alderdira galdetzeko, falta dien detaile tekniko batzuk, igual aklaratzeko. Baina besteik ez. Bos, ondo. Eskerrik asko danoi, eta ondo izan.